E whakapono ana tētahi o ngā rangatira o te Ātiawa ki te whanganui ātara, kāore te karauna i te mārama ki ngā ki taurangi, i roto i te kawenata i wai tohua ai e rātau menga iwi mana whenua o te whanganui ātara, mo te mana kaitiaki i ngā roto o Parangarahu. E whakapono ana te iwi kāinga o te whanganui ātara, he wāhi rāhui pūtai au e nei roto. I think that really the Crown were not fully acquainted with the covenant that was part of our legislation, and that required us to protect the environment in terms of the lakes. Koeira I hehia e te iwi imua ki te aukati te hunga pupuhi raki ki runga o ngā roto o Parangarahu. It really meant that hei tā ngā tata anō, I raro I te ture he whenua rāhui ngā roto mō te kaupapa pūtai au. E kore e whakaitia te pupuhi manu. He wai ko rereke ngā whakaaro o te iwi ina e nei, kei te rereke ngā mihi a te tumu whakarai o United Future. And that's the grey area. What's more important, the covenant or the legislation? I think in that context, the actions of Sir Natata to step in and say, look, as a pragmatic way through this, we're going to essentially go back to things as they were, was a very prudent step. Kua hipa te waru te kautau e mahi ana te hunga pupuhi raki ki runga o ngā roto o Parangarahu. Ko te whakapono a ngā tata love, mā tā rātou mahi tahi me te kaunihera arohe o Pōneke, me te tari papa atawhai, ka tau tika te take nei. Joe Glenn, te karere.